Mamit Dinthar Kohhran Pavalai Pawl report. Ngai thale thumila. Report chung October sang sumi tapi atama mas sang sumi pathum inkara ani. Kohhran Pavalai Pawl dinni le mas isong pathum sang isong pakhat. Kohhran Pavalai Pawl min Bazar thi somsari le pakwa neiah. Committee member sa thi som pali Kohhran ai ok tahni le obi par tenen kan vai som di pali kan neiah committee nei za voi li obi meeting voi khat kan neiah kan Kohhran Pavalai Pawl hian lani thak takin mi thi kan lawa missionary hi pali kan chom meka kan sum tho suaza thi chen singriat sang hi le za sum di pakwa ani kan sum tho suadan ta pui in khom tho lo take promise le in lo na ate ani in KPP ma chok Kohhran Pavalai Pawl ma chok ya hian kan member la te emaila member Kohhran Pavalai Pawl member ni rawngbawl si lan si lo te KPP member tu la som te le in kan member te in khom le Kohhran Pavalai Pawl thil ti na ngai sat lo te tam theng ve la kan ne na te tu la kan som thin te le Kohhran le ke ni tu la kan lak te hi kan ma kan KPP ma chok te ani kan in khom dan tam pui hi ka tin ho tan ni hian sentin na vi ho la kan in khom thi na kan hun man dan tam pui chu tu chi in khom le so sa mon le ri ru om se te in hun kan hon chi ani KPP rong lo dan tam pui Kohhran committee na hi chan bo min pe kan ko ba da về trình tế Kohhran ni koi mo ate nga hian in tui lum le patu i ve te hi Kohhran committee hian kan ko ba ada ve trina yang te hi ate chin china kan ki lo ding ve trina in chen kan soi Kohhran member la te nu nai ko hian ate angin ba kan na thin ko ka kum sang sum bi patu ma hian Kohhran mo Kuang ite in kui inano ite le guest lian leite akan tum ve mek ani Kohhran Pavalai Pawl din hun ya hian hei din thar ko ama hian ikan Kohhran member za atanga chu chuan Kohhran Pavalai Pawl member hi kan tam lo ko maya ama ro chu mi Sahin ngai som ni karual te KPP thei to chua Veng te ano mabangin adin tirang khan với ni then hian nung lam pan lawin malam pan chuan te kan pen ve ze thei ani report tu dang te tu dang om pian te hian ei din thar Kohhran Pavalai te kan wa ni na em pakhat chu ke mani Pavalai member te ne kan thur lutuk lo lai point kan Kohhran committee kan pa te kan tur pa te hian mi an tu pi ne ma lai kan van ni na tak ni in afriata ni jai na te ko kan pa te kan foi tu ni lem lo te ko ni no khong pui te ko an awma an Sabual hian kan Kohhran Pavalai hian ni tu pi ne ma hi report ke lo thei lo in kan ria in an member te na ki to an amin an in kan ve trina sum le pai te in kan member hi an amin un remchang sabela an ina an in khom chila kun chuan wa na hun te kan manga tinga hian amwa na tu chak te asai om de bi te ani buat ve chin bok ani kum sang ni sumi pathuma din thar Kohhran Pavalai foi tu te
chairman kusila tan puya vice chairman upa sila gun liana secretary Phaizau liana assistant secretary puaram maisana treasurer ubana lian ha finance secretary remchang ha report tu Phaizau liana din secretary Mamit Kohhran Pavalai Pawl